The more Quano, but Bukwano Sunina from Suhum to Asamankese, and I'm more here, and I'm more here, and I'm more here, and I'm more here. From Suhum to Asamankese, from Suhum to Asamankese, a coin. Why, I say you put to be a consider. And the Missima was a question, mean call it in Bibrino. One motive Muslim free the country, especially Mulida now was like the Jeffrey from President Buzok the Jesse. Baby also dear, no. Say Omoko Buddha. Now Omotanasi, if you are crack or so Moko Buddha. Now Omotanasi, I would have one would a solution to Monsanto command. Munkati Haram command say. Say Omoko Buddha or Kone Kurasi, na Omoko Buddha and the food nation. Never won't be about a big number of phone, a phone name, say, we Jimmy for Moya Mua, Munyansa. Mutiti ahenye so mutiti nkonwa so ha say moye mmoa pa na ubusa musade adan omusi bia ye ni toilet e bia ye ni market ya to ade e bia ye fie o ye kromo no mabuni say e hwa ye fin ye kura na se no na se omo begina ho monim na nanu monim na omu fura se se mo jimi timunum nyansa se kromo ha ye fin munum nyansa se ye ni janan bia if I talk at the Jeffrey fan, say now, Mobayo. Now, say now, but feel left out a few. Say now, another moment you now, on bed Jenny, a moment Casacuma, we say, ah, Mudio, Mutima Temoa, Ubako, toilet and a moment. But Mango for brother Harmana, and I say, Mobaka is a macho with the beer because Oma disrespect him. Okay, the G face the country movement. My economy and getting made dinner. Kamu advantage mu betimi yeah, a good question am abusano minia Ali a very good question pa say what you imagine that's what making or he be ni hono mu an man for mo bodwa na even before so bekasa kwan say ehia no o sre na nanu mansa na watimi bekasa na nanu mpo na the whole Ghana president no mo se mo o man mo yefin Inti ofre president ne se we sebi wajimi inti wonyi sebi Mr. President wonum nyansa se enkra yefin sebi president we aboa se education system ne yepo sebi how come se mo yesa how what that game who say enka me se wo kata chefi fa de wo se udi ade o baby menim se we ya ne so ya una ajanan so hiu se una baby omugya omunan na ombo ajanan so hiu bia menim ahin ye kuro die ana menim ni patitiru di pa cross a okuro mu a ofiri no ene ahin ye ku a wote so menim ade ko dia wo ye de bo a okuro fo na se okuro manfo ni hu se wote social media dimpen fotem se shen krofo kutupa se mu nimpeni fotem na no na be mo mana sesa me kacha mu ne kosi wachina ebe bo man ne form because now president no ene ne vice nimpeni fo a omwo Ghana no wo mo de egufuo ahyomu ya obi hyomu se obetimi ato mobile phone ikwa da ma obi a woni muso to mobile phone ndi bawa obeka se atemgidi obedi di ye nti ana ma wo awoto phone dia brew into one ye wadwe ho hai pa ne bit me ko papa ni mu say papa me go school me school ta get tindi o papa won nyansa se matade ntotete papa waji me pa nju mu se matade no me kwa na nkofo sere me na papa ade o kan na de tinye no afa sika na okotota ade na ma ho what bi da wa mu bi da e bi si da na o sa ta me ko no o papa de wo ya obeshi ni na obi di wo ya ro be dume wo e wona kuma mu every day sa word na use man we je be dume wo ade na mo ye no e de ya wo dia be champagne fo ni mu o ma ye ho se okoto sa boagira mo da ho aboagira mo so okoto so da ho na wo bu na ni si ye na ni san no bu na ni prepare baby o na akrama da ho na so wo pa emenya wadwen se agyinamoa no ohun de krama na hunu wo hu pa emenya wadwen da se ohun de krama na hunu na opo wo no
enti mo poni na no wo se jamanda hodin mabwa ko anasa de ko de nyana je se oba no so na hwe action sai je mo no beteki ba kraman be posa asa de se papa bo so no udane ebi na mo ye no mun na mo ye hufuo but masuma no se mo bi dimpeni fotem mo bi di o matem na o ma na ye enyi da o man no me say mo amudi animu o katachie Captain Smart ben mo she de we se wo hu nyansa ben mo she ne nyansa fiase e ba o dimpeni fo na tem ma mo fe do hu se no o se na no se de atem de die ko mo die ma se um followers no eni etinti no eso afrase ete eso nye afrase ente ye eso nye on de se de wo afrase se omo limit atem de die no omo nyai o tena hoti ono atena ho pi kai se ono ubedini papa temo a enye ne deda ya mbetua okai wakase good pa aba no pa wasem sa statement no ubedin kwa se mbeka ba wakase good a enim tira ka se ye no bi na e wa ha no ye ntan wo bibia we se we free the country ekuo na mate no se mo de ye se mo de jisika ne de pemputu djuma o Ghana me ne first person ka me support ba se ye nti ko ni diatem for no reason. How come maybe me page me be kasa mamwa enti man kasa mamwa na mudi matem enye possible China for dia omo ye no nyatem didie nyamanso president Mbokran so ma omu kamenu mi enu ni freedom fighters yi ke be kan ho bom ka president ni hu no na sika bok ne de aba adanya ye wa kwanto mu so ye hu se o man no ba ye no wa free mapa bi ase a wo ye but wa ho de ne wo fom wonko a wontimi enti ye pese ye so ye kakra de bua o na emom sika we ye aba ne de ye pese ye hu se sika we djuma we na edi na face the country movement no ye din ye den edaso you see e ma obi adwemu da leaders na die ni mu no entrance ne ye nya obi ti se Wahabu is the one. The way I never respected that man. I could David page so na okasa anyhow. Okasa the whole Ghana the man over between the 1 seconds. Now say was over between the 1 week. I gan nay. Look at you. Over between the 1 week I gan nay. Over next I said that man I black is by say the show was I feel who left and right. Ni nipa no kra ka ho a no mbebu o man no wonim Ghana ho nipa no kra ka ho a wo be pa wo se wo no mbe control o man no o me de be ma mo sisi fo our habo inti sama wo ka no a wo support sa angrofo we no mu a musi o mu niatam ne enya wo hempon a ne nipa bu ni Ghana papa we uti ne din a ene o mu ni nipa bia o do ma ho bi wonti ono so ohempopo mua abetra social media se me support se be ensemhunu se be atemdidie